Esther Smith, a gospel musician, Ghana. Na Esther Smith, you'll be a what tone pie, tough man. Kawum. Your casa dream such a young party, Esther Smith. To son numri, and your mom, a marriage teaching, no more who cry, or cry, me energy, Esther Smith, you'll be a what to son, you over Kai Sanway. My yen shirao, my yen shirao, my yen shirao. Nyamia mama yen shira sanum no to ye efagana fanenina obeka se mrebi kwaye se one Morris eye nnwoma na nkrofokika se one Morris ehihye Morris baby face ehihye oni nyina mu no wafom enu nti emane ko share eye Aburokyire kakra na yentene nka ennwoma mfa bi mma social media onim so Esther de na tese wato nsuom aye hwehwe na yehunu we na ne yonku bi ehye ne nkran ka se da bi o me mana abemu mbu se nnwom onto biemu da nipa hwe ase ne yiwe wi ya no nti obema nkrofo bi aboa no ama ne ndwom no asan abalai ne mu bia na se wasan gira ne nai so enti nkrofo a edi ani mo ye boa mo wa Aburokyire ye OFM wa Aburokyire o mu ne so Esther ebi YouTube channel ma no se ne odendwom gu ho ebekọ na enipa asante ne nka emu na osan be pie Ghana ebebo concert wo Ghana emu no kra lady prempese Esther mana performing edu tama ye friend na ye pon show na eno so be ye nsem bebre na che OFM for Esther ama na Jane na so ampa wamatimi aboa Esther Smith ama na Jane na so tumsi sikasem aye ye e bank akrakra nemo nhihye a womre tu akwan mu se wo ye wi anase ye build du baby stay ya sika wo de beba no womahwe ni mu a womatwe Esther atwe Esther Smith emfa sika no emma enye sa OFF fo no kwa na Esther edi omuka ne mo de nkrofo ka bebre e wa Aburokyire yakaso obi ye kaprim pa Esther Smith ne yonku ise wo ye bi nanti wo matwe na sika ne mmantie wo se se ade ye de Esther ba social media so ne ehu anase ye manipa hu nipa kra wo ye wo hia na se bi wonye osoro abofo se ne wo bi davi bi hye kwanchen a wo fira de wo ntwia ka no sa na Esther so tumi obi sika bedi ni nchen a wono so ba twina wo ntwia won hyeda enye perfect sa my intimra Esther Smith wo Ghana to nyamenyom to gospel Esther wabo OFM computer world wabo mkro no company na eboa Mr. Kwame Miki manage ni percentage every team eternity hono sa company no Esther why o mazan wabo mkro no unsro nyame wo onye gospel musician me na me ka kire wo unsro nyame baako se wo de wadwen nenam ena chese wo de zankrofo mi hu bi no wazan OFM computer world wabo mkro no wo decide say nyum kra untu biem wo ye wadwen say untu nyum biem edrum mi bi no bi ante won kan wo Ghana obi ampo nkai o Esther Smith bi wo ho esan say Aburokyire frustration ye wa betina Aburokyire enima bebre koso wo abrabo mu a na afo say enye okay onye happy ni ade meme no di nkomo unim the number of years a unim me and the number of years I me no communicate enti unioma nyina aba from why yira cross system nim obi ampo nkai wo but me a me wo ho na me pe wasem nti ena me ka kire wo say sister Esther sign bra back na beto nyum ena o ka kire me say da bi person to nyum biem de enti se na uni sika de enti se obi ani ho be produce nyum de enti se obi anya ready so be ya nyum because no we out of the system sa time no na nyum to fall free your muti o mu renew system ni nti wo no obi ankai wo nti no obi ani obe bade ni sika abesha nyum so be ya nyum enti me queen lit na me catch say bra na me introduce woman OFM computer world Dr. Debris Jeremiah e champon e di anim ena me introduce wo mom ena wo se woni sika wo de ba mom aya nyum no ena wo se no problem ye be ya ma na mum ye be sign contracts ye be call deal enti no ye percentage ni wo so die ni na wo ti ase na wo sign ye asama mekan the year 2020 fie num ni afi na mabetena ha mekan wansem esan say why na dwen say on tu sika no why na dwen say o ya azan why na dwen say o ye kromfo when it comes to say industry ni mu no obokro no obon say wo ya de ma na ontua ka owodin enti obi ani ho a na sam koto na ni mo beka
YouTube no create ye na nyesa mo create page ni nko awo omo upload videos di go ho omo ye designs enyum bi omo de to store ma Esther Smith bia no ehu designs upload ni ade nyina ma me we sent to yeska no Esther Smith who free Germany akotena UK no Lady Bishop no jewo etena ni fie no edie na ode ye no so no so de neka me de ni baba live no obeka na sem no bia hu se enye de hye nyina na esika kokko enye obi oso oto nwom de bia waye din why no so ye wiemfo why no so ndi on pekasa trika odi wia Ghana fo adwen ema Ghana fo agi ni tum se ono de oye spiritual on pe wiase nioma Esther Smith sika ni bre hey unti mini nko sika ni bre challenge se nioma toto yie ma we de uso ko producer se hwan no papa na ote Canada no o ware broni no o backing vocalist na say wada no producer no se we hu kwan se yetimi di wachi kwaye program time na o carry no awu time na obi an kai wo na o carry na to nsom no we he enei Debridge group emeye na nya fe enya akono na nipa nyina ntu ne akire na fa ne sikadi we enya kro no sem madam kotua sika no na me se onye uye nipa bone fo onye unsi meka onye minim di ntia meka onye me se pa be de me de nyoma be ba abonten Esther na wo enkrofo hu a ombetwam me na meka kire wo unni suban me se Ghana wa hu se wo din kakra enipa dodo no ano se ya chew si watwa ni pati ekita edi betwam kra na ye betu adi wachi esan se oh auto gospel esan se oh we say the oil star yen kanasem asem we akọ abeku Santana ho asem we akọ Ola Mike ho asem we akọ Kevin Taylor ho but asem we memi ye involve nti memi de meka wansem Esther kotiom sika mom ye nya sa oba e na homobro na onni sika wo onyuma tonsuom obi ankai wo omo fa wo omo je wo no sign contract even when Crawford few and omo resurrect your career omo build wo YouTube ma wo YouTube omo no build ma wo photos na go online na tantan and na me catch wo say kocho photos e wo studio and no crowd train ye and na me be mo na be ka say Esther kocho photos no wo kocho photos de buy wo Facebook no bia and like oh she now Facebook na da say basa obi ampo nko ho esansa amanfo review e na omo verify ma omo ye verification ma wo omo wie na omo build your YouTube channel e ma wo e na photos na omo ka se kotwa na ye di gugu ho na ye ne kama nti e free ho no de wo de ade to YouTuber na nkrofo e ba ho wo de ade to Facebooker na nkrofo e like e ho na wani age e wo mo na sa adwuma na omo ye no e be ya attractive enti man bi your friend and Kobia Henny, or bear moon or becca say, or per se, or produce. A honor no one started bank a crank a crow, and a money bell no so produce. Or buy no, and I'll be catching OFM computer word say, or be a baper produce. No, see, oh, and no one sign contract. Contract in Suya, not dancing our baby chum, a year, chumamentry, micro yana me bell nam cast and yashi. Mo dear, Momano. I feel expose no, I know ya ye din. A day. Expose no, I know ya ye din too much. A quentua, a crown.